Koristim priliku da vas informišem da smo nakon konsultacija sa Institutom za javno zdravlje, ali i kvalitetne i sadržajne komunikacije koju smo imali sa predstavnicima Unije srednjoškolaca, donijeli konačnu odluku o terminima polaganja polumaturskih, maturskih i stručnih ispita, što znači da ćemo sa istim startovati počev od 20. maja. Pritom želim da naglasim da smo itekako uvažili okolnosti u kojima ćemo organizovati polaganje pomenutih ispita, ali još i više opravdane i argumentovane zahtjeve Unije srednjoškolaca i kao rezultat te činjenice također smo se saglasili još oko nekoliko jako bitnih stvari, među kojima bih izdvojio sljedeće. Prva je da na testovima neće biti gradiva koje se izučava u 4. klasifikacionom periodu, što smo procijenili da jeste opravdan zahtjev Unije srednjoškolaca, imajući u vidu ipak specifične okolnosti u kojima se odvijala nastava na daljinu u prethodnih mjeseci i više dana. Također smo se saglasili o tome da je potrebno maturantima nešto ranije od uobičajenog zaključiti konačne ocjene, kako bi imali nekih nedelju dana više na raspolaganju za pripremu za polaganje pomenutih ispita. Osim toga, procijenili smo da je jako važno da organizujemo pripremne časove za polaganje maturskih i stručnih ispita, što ćemo uraditi putem elektronskih platformi na uobičajen način na koji smo i realizovali nastavu na daljinu, što znači da ćemo snimiti jedan broj časova koji će imati pripremni karakter, koji će se distribuirati u uobičajenim kanalima komunikacije koje su bile karakteristične za prethodnih mjesec dana, ali će i svaka škola, odnosno svi nastavnici će imati obavezu da permanentno održavaju komunikaciju s učenicima, jednako kako su to radili i do sada, i da im budu značajna podrška kada govorimo o pripremi za polaganje maturskih i stručnih ispita. Jako važno je da naglasimo i to da će pripremna pitanja za efikasniju pripremu biti dostupna svim učenicima ne samo na web sajtu učidoma.me, već će biti distribuirana širom Crne Gore putem štampanih medija, što sve skupa govori o tome da smo na jedan ozbiljan način sagledali zahtjeve Unije srednjoškolaca, da smo na jedan ozbiljan način sagledali realne okolnosti u kojima smo donijeli odluku o potrebi polaganja polumaturskih, maturskih i stručnih ispita i na taj način vjerujem da ćemo našoj djeci značajno olakšati ovaj važan izazov koji se postavlja pred njih. To u konačnom znači da će maturanti ispit iz crnogorskog, srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti polagati 20. maja, da će ispit iz prvog stranog jezika polagati 30. maja, a da će ispit iz matematike polagati 1. juna. Osim toga, treba naglasiti da ćemo sa ispitima za polumaturante startovati od 26. maja. Važno je podcrtati da smo ove rokove odredili isključivo vodeći računa o potrebi stvaranja preduslova svršenim srednjoškolcima da mogu da na jedan kvalitetan način upišu studije u Crnoj Gori, ali i da budu u kapacitetu da oni koji to žele mogu to uraditi i u odnosu na neke inostrane fakultete, počev od regiona, ali i šire. I to nas je u konačnom vodilo da utvrdimo ovakve rokove. Mislim da je jako važno naglasiti i zahvaliti se unaprijed svima onima koji su razumjeli potrebu organizacije polumaturskih, maturskih i stručnih ispita, jer je bitno da još jednom ponovimo da je to ne samo uslov da bi se dobila diploma o završenoj srednjoj školi, niti je to samo uslov da bi se mogao upisati fakultet u Crnoj Gori i u brojnim drugim državama u regionu i šire, već je matura najefikasniji mehanizam, odnosno garancija objektivnosti svakog obrazovnog sistema i putem mature se peglaju sve one nesavršenosti sa kojima se obrazovni sistem suočava. I u konačnom mi ne preostaje ništa drugo nego da iskažemo očekivanje da će svršeni srednjoškolci
imati adekvatnu mogućnost da se na jedan kvalitetan način pripreme za polaganje maturskih i stručnih ispita, da će svršeni osnovci to isto uraditi kada je riječ o polumaturskim ispitima, ali i da će naši prosvjetni radnici biti na visini zadatka, da će im pružiti svu neophodnu podršku kako bi im olakšali ovaj izazov i kako bi na taj način nastavili da budu onaj dio društva na koji smo svi u Crnoj Gori, posebno u posljednjih mjeseci nešto dana, itekako ponosni. Hvala.